bahaye ikaze abakurikiye Impera Star. Donald Trump yatumiye Perezida Kagame na Tshisekedi mu nama izabera i Washington. Leta yasobanuye icyateye izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Naho raporo nshya ya Loni yongeye kwibasira u Rwanda irushinja gukoresha no kugenzura M23. Muri aya makuru kandi turaza kugaruka ku gihano cy'imyaka 18 cyasabiwe umugabo w'icyamamare witwa Balthazar, bivugwa ko yaryamanye n'abagore barenga 400. Ayo ni amwe mu makuru tugiye kuganiraho mwakusanyirijwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Bahizi Jean Baptiste. Reka amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga ko Trump yatumiye Kagame na Tshisekedi mu nama izabera i Washington. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yandikiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo abatumira mu nama izabahuriza i Washington. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yemeje ko aya mabaruwa yohererejwe abakuru b'ibihugu bombi nyuma yo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro mu cyumweru gishize. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Breban News, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko Perezida na Tshisekedi bategerejwe mu nama izibanda ku ngamba zo kurushaho guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere ry'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Yagize ati, yego, Perezida Trump yandikiye amabaruwa Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi wa Congo abatumira mu ngoro ye White House. Itariki ntabwo iremezwa, ariko duteganya ko mu nama izabahuza bazashyira umukono ku nyandiko zunganira amasezerano twamaze gushyiraho umukono. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 nibwo Minisitiri Nduhungirehe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo Thérèse Kayikwamba Wagner bashyize umukono ku masezerano y'amahoro y'amateka yatumye u Rwanda rusabira Perezida Trump igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Minisitiri Nduhungirehe avuga ko guhura kw'abakuru b'ibihugu i Washington bagasinya ku nyandiko zunganira ayo masezerano ari indi ntambwe iganisha ku mahoro n'umutekano birambye no kugaragaza ukwiyemeza kwa Perezida Donald Trump ku kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Yagize ati, mu by'ukuri turareba ko itariki y'iyo nama izemezwa mu minsi iri imbere, ariko turayitegereje. Perezida Kagame yiteguye kuyitabira. Nyuma y'igihe kinini mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Congo harangwa intambara z'urudaca zishingiye ku ivanguramoko no guhungabanya umutekano w'u Rwanda na Congo, biyemeje gutangira urugendo rwo guhagarika intambara hashingiwe ku kuri no kugarura amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Intambara ihanganishije inyeshyamba z'ihuriro AFC M23 n'ingabo za RDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR yaje kwivangamo n'ibihugu birimo u Burundi, ingabo za SADC n'abacancuro yasubukuwe mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Uyu mwaka wabayemo impinduka zidasanzwe kuko AFC M23 yigaruriye imijyi ikomeye mu burasirazuba bwa RDC ariyo Goma ifatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero byatumye u Rwanda rwisanga nta yandi mahitamo rufite uretse gushyiraho ingamba z'ubwirinzi kubera ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhererekane muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ari wo wabaye izingiro ry'ibibazo biboneka mu burasirazuba bwa Congo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye muri iki kibazo zigamije gufasha RDC n'ibihugu by'abaturanyi kubona amahoro arambye no gutangira kubyaza umusaruro umutungo kamere urimo n'amabuye y'agaciro. Amasezerano yasinywe kandi ateganya ko azashyirwa mu bikorwa inyandiko y'ibikorwa bya gisirikare yasinywe mu kwezi kwa 11 2024 igamije kurandura FDLR burundu, bityo n'u Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu kurinda imipaka yarwo. Ayo masezerano nanone ashimangira ko ibihugu bizakomeza kwimakaza ukubaha ubusugire bw'abaturanyi, kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abagize imitwe yitwaje intwaro yose iva mu mahanga, no gushyiraho uburyo buhuriweho bwo guhuza ibikorwa by'umutekano bushingiye ku bwari bwaratanzweho inama mu buhuza bwa Angola. Ni amasezerano kandi akomoza ku korohereza impunzi z'Abanyekongo zimaze imyaka myinshi mu buhungiro gutahuka, kimwe no gufasha abataye ibyabo bagahungira mu bindi bice bya Kongo kubera intambara bakasubira
mu byabo. Aya masezerano kandi yihariye ku kuba azarushaho kwimakaza ubutwererane bwa Amerika n'akarere k'ibiyaga bigari mu by'ubukungu, cyane ko icyo gihugu gikomeje kubungabunga amahirwe yo kugera ku mabuye y'agaciro akenewe mu nganda zacyo. Impuguke mu bya politike zemeza ko uburambe bw'aya masezerano no kuyashyira mu bikorwa bizashingira ku bushake bwa guverinoma bwo gukora amavugurura ahamye mu rwego rw'imiyoborere n'umutekano. Dukomereje mu Rwanda, leta yasobanuye icyateye izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe z'imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA rwatangaje ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse. Litiro ya lisansi yiyongereyeho 170 igera ku 833 ivuye ku mafaranga 1633. Ni mu gihe igiciro cya mazutu cyageze ku 1757 kivuye ku mafaranga 1647. RURA ivuga ko ibi biciro by'amezi abiri bitangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi saa 12 z'igitondo. RURA kandi yatangaje ko mu rwego rwo guhangana n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga no korohereza abaguzi, guverinoma y'u Rwanda yazigamye mu bubiko bwayo ibikomoka kuri peteroli bihagije kandi irakomeza gucunga neza ubukungu muri rusange. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore yavuze ko ubusanzwe ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bivugururwa buri mezi abiri. Icyakora avuga ko mu kugena ibiciro babanza bakareba ibijyanye no ku isoko mpuzamahanga. Yagize ati buri mezi abiri tureba lisansi yaguzwe ku isoko mpuzamahanga, tukareba uko yaguzwe, ibyayitanzweho, ubwikorezi, ubwishingizi ndetse n'imisoro yo ku byambu ndetse n'ikiguzi cyo kuva ku byambu ukagera mu gihugu. Noneho tukagena igiciro lisansi izacuruzwaho. Dr Jimmy Gasore avuga ko impamvu bikorwa buri mezi abiri ari uko bifata amezi abiri lisansi itunganywa mu ruganda kugira ngo ibe igeze ku isoko ryo mu Rwanda. Minisitiri w'ibikorwa remezo avuga ko kuri ubu hiyongereyeho ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro w'inama y'abaminisitiri ujyanye no gushyiraho umusoro wa TVA ku giciro cya lisansi, bityo bikaba byagira uruhare mu kuzamuka. Yagize ati uyu musoro nawo wagiyemo, niyo mpamvu twavuga ko inyongera ijya kuba nini kuruta inyongera dusanzwe tubona mu busanzwe ku bikomoka kuri peteroli. Yavuze kandi ko nubwo hari impinduka zabaye ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli, leta yigomwe imisoro kugira ngo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bitazamuka. Ati nka lisansi iyo leta itagira icyo yigomwa ku misoro yari kuba yiyongereyeho nka 18%, ubu yiyongereho 11%. Mazutu nayo yari kuba yiyongereho 14%, mu gihe kandi yiyongereho 6.6%. Ibyo byakozwe kugira ngo bitazamuka bikabije ndetse bikaba byagira ingaruka ku bundi bucuruzi bufitanye isano na peteroli. Dr Jimmy Gasore yavuze ko nubwo habaye impinduka ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli, nta ngaruka bizagira mu gutwara abantu n'ibintu mu buryo bwa rusange. Badakwiye kubyuririraho ngo nabo bazamure ibiciro by'ingendo. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Antoine Marie Kajangwe yavuze ko ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli bitazagira ingaruka cyane ku biciro ku masoko. Yagize ati inyongera ku biciro bya peteroli yazamutseho, ariko ntabwo ari izamuka rikabije cyangwa se ryakwiye kuba rikanganye. Turebye ubucuruzi, igishobora kugirwaho ingaruka n'ibi biciro ni ubwikorezi bw'ibicuruzwa biva mu gihugu cyangwa se no mu bihugu duturanye. Asobanura ko ubusanzwe ubwikorezi bugizwe na 22% y'igicuruzwa. Abarangura n'abacuruza ku masoko bombi bagize 61% y'ikiguzi, bityo ubwikorezi butagira icyo buhindura cyane ku biciro ku masoko. Yongeyeho kandi ko hari amafaranga leta yigomwe kugira ngo hatabaho izamuka ry'ibiciro ku masoko kubera ko ibikomoka kuri peteroli byazamutse. Yasabye kandi ko abacuruzi badakwiye kubyuririraho kugira ngo bazamure ibiciro. Yagize ati ntabwo byagakwiye kuzamukirwaho ngo abacuruzi bazamure ibiciro. Mu isesengura tumaze gukora bigaragara yuko ibiciro bidakwiye kuzamuka cyane, ariko nka leta tuzakomeza twegera abacuruzi, dukora ubugenzuzi, dusura amasoko atandukanye n'abikorera. Aho tubona ko izamuka rikabije kandi mu buryo butumvikana, nabwo dufite uburyo twagakwiye kubikurikirana.
Naho raporo nshya ya Loni yongeye kwibasira u Rwanda irushinja gukoresha no kugenzura M23. Raporo bivuga ko ari iy'ibanga yakozwe n'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye iravuga ko u Rwanda rwayoboye kandi rugenzura inyeshyamba za M23 mu gihe zateraga imbere mu burasirazuba bwa Kongo, zigenda zigira ijambo mu bya politiki ndetse zigera ku butaka bukungahaye ku mabuye y'agaciro. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko byabonye raporo igaragaza birambuye amahugurwa abahanga bavuga ko u Rwanda rwahaye abinjira mu gisirikare cya M23 n'ibikoresho bya gisirikare bavuga ko u Rwanda rwohereje, cyane cyane sisiteme mu rwego rwo hejuru ishobora guhungabanya ibikoresho byo mu kirere kugira ngo inyeshyamba zihabwe umwitangirizwa ukomeye ku ngabo za Kongo ziba zizisumbirije. Abadiplomate bavuga ko iyi raporo yashyikirijwe komite ishinzwe ibihano muri Kongo n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu kandi igomba gutangazwa vuba. M23 yateye imbere mu burasirazuba bwa Kongo ifata imijyi ibiri minini y'aka karere ariyo Goma na Bukavu. Iyi mijyi yayifashe mu kwezi kwa mbere ndetse n'ukwezi kwa kabiri. Leta ya Kongo, umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'uburengerazuba bimwe bivuga ko u Rwanda rwashyigikiye M23 mu kuyoherereza ingabo n'intwaro. U Rwanda ariko ku ruhande rwarwo kuva kera rwahakanye gufasha M23 kandi ruvuga ko icyo ingabo zarwo zikora ari ukurinda ibitero by'ingabo za Kongo zifatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Raporo y'izi mpuguke z'umuryango w'abibumbye ariko ivuga ko inkunga y'u Rwanda kuri M23 itari igamije mbere na mbere guhangana n'iterabwoba riterwa na FDLR, ahubwo ko Kigali yibanze ku kwigarurira utundi turere. Ariko rero ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye ndetse n'umuvugizi wa guverinoma bo ntibahise basubiza icyifuzo cya Reuters cyo gusubiza kuri iyi raporo. Ibi rero bikaba bije mu gihe ubuyobozi bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump burimo kugerageza kugera ku masezerano hagati y'u Rwanda na Kongo azazana amamiliyaridi y'amadolari y'ishoramari ry'iburengerazuba mu karere gakungahaye ku mabuye y'agaciro nka tantalum, zahabu, cobalt, umuringa, lithium n'andi mabuye y'agaciro. Ku rundi ruhande kandi Qatar nayo irimo kugerageza kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'intumwa za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'intumwa za AFC M23. Raporo y'umuryango w'abibumbye yo iravuga ko u Rwanda rwakiriye nubwo hatavuzwe igihe abayobozi b'ihuriro ry'inyeshyamba zirimo M23 mu kigo cy'imyitozo cya Gabiro ndetse bakanakoresha ibigo bya gisirikare bya Nasho na Gako mu guhugura abinjira mu gisirikare cya M23. RGB yashyizeho uburyo bushya bwo kwaka ibyangombwa ku miryango ishingiye ku myemerere. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwashyizeho uburyo bushya bwo kwaka ibyangombwa ku miryango ishingiye ku myemerere hifashishijwe ikoranabuhanga mu gukomeza kunoza gahunda y'igihugu y'imiyoborere myiza n'imitangire ya serivisi inoze. Kuri ubu serivisi zo kwaka ibyangombwa nk'ibyo gufungura ishami cyangwa kugira imikoranire n'indi miryango zishobora gusangwa ku rubuga rw'Irembo, aho ushobora kohereza ibyangombwa usabwa ndetse ugakurikirana aho dosiye yawe igeze ukoresheje uru rubuga. RGB yatangaje ko ibi byakozwe ari ugukomeza kunoza gahunda ya guverinoma yo guteza imbere imiyoborere myiza ndetse no guteza imbere imitangire ya serivisi hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ivuga ko ibyangombwa bizajya byoherezwa n'iyi miryango bizajya bisuzumwa n'umujyi wa Kigali cyangwa ubuyobozi bw'akarere bubishinzwe. Yagize ati inyandiko zose zizatangwa zizajya zisuzumwa n'umujyi wa Kigali cyangwa ubuyobozi bw'akarere bireba. RGB rero isobanura ko ubu buryo buzayifasha gutanga ubufasha mu gihe kwakira ibitekerezo no kubaka amakuru mashya ajyanye n'imikorere y'iyi miryango ishingiye ku myemerere. Ubu ni uburyo kandi bwagiyeho ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc hagamijwe kunoza imikorere no gukorera mu mucyo mu gihe cyo gusaba ibyangombwa byo kwemeza ubusabe bwabyo. Amakuru yacu tuyakomereze mu myidagaduro aho Miss Muyango yahakanye iby'ubutinganyi asaba agahenge ku muryango we. Miss Muyango Uwase Claudine yahakanye inkuru zivuga ko yaba aryamana na DJ Brian, agaragaza ko ari ikinyoma cyambaye ubusa, asaba abantu guha agahenge papa w'umwana we.
Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Yago TV Show, aho yabajijwe uko ameze muri iyi minsi, aho bamwe bemeza ko ashobora kuba atamerewe neza mu rugo rwe n'umubano we n'umugabo we Kimenyi Yves ukaba ukekwaho kuzamo agatotsi kugeza aho bombi batakibana. Yagize ati ndakomeye gahoro gahoro ariko ndaho ndakomeye. Ati biragoye muri iki gihe kugira ikintu wavuga cyangwa icyo watangamo inama. Biragoye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Iyo ubona umuntu utazi, utarabona na rimwe, umuntu ubonye bwa mbere pe, afata kamera ye akagufataho ijambo akavuga ati uyu muntu ndamuzi twarakuranye, kandi abeshya. Ni byinshi. Yakomeje avuga ko umuntu wadutse ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ari nyirasenge ntahamuzi, ahubwo ari ibihuha biri gukwirakwizwa bidafite ishingiro. Yagize ati ikintu navuga abantu bankunda cyangwa se bankunze kuva kera nibihangane, ibi nabyo turabinyuramo kandi neza. Ikindi, birinde imbuga nkoranyambaga kuko si umukino ukinwa na buri wese. Biracyagoranye, ntabwo nzi impamvu kuri izi mbuga muri iki gihe higanjemo amatiku. Njye ntabwo ndi umuntu munini cyane, n'abakuru kuri njye, abato n'abo tungana mbona byarabacanze. Ariko kandi yavuze ko hari igihe azagira icyo abivugaho bitewe n'aho ibihe bizaba bimugejeje. Agaragaza ko yizeye ko ibihe bikomeye ari kunyuramo hari igihe kimwe bizarangira. Abajijwe ku byavuzwe ko aryamana n'umukobwa mugenzi we witwa DJ Boyane, yavuze ko ari ibinyoma ndetse ari ibintu bitazigera bibaho mu buzima bwe. Yagize ati nta kintu kinini navuga ku butinganyi bumvugwaho uretse ko ari ikinyoma. Ntabwo ndi intungane, nshobora kuba nakosa, ariko byibuza bubahe ko ndi umubyeyi. Ibyo bavuga cyangwa ibyo bumvise ntabwo ari byo, nta nubwo bizigera bibaho. Sindi buze kujya ku bandi, ni ukuri kwabo bafite. Umuntu yizera ibyo ashaka bitewe n'uko yari asanzwe akubona. Ibyo byose ni ukumarabika. Abajijwe ku mubano we na Kimenyi muri iki gihe, araruca ararumira, agaragaza ko nta byinshi afite byo kumuvugaho. Yagize ati icyo navuga ku mubano wanjye na Kimenyi, aho nta kintu nabivugaho, biracyari ibanga. Gusa ni umuntu nubaha kandi nkunda. Ikintu cya mbere kiri kumbangamira ni ibintu bijyanye n'umuryango wanjye. Njye banyatake nka Muyango, ariko bubahe papa w'umwana wanjye, babe bamuhaye amahoro. Nyuma y'ibyo byose yavuze ko nta kintu yavuga ku ntambara yavutse hagati ye na Keza. Gusa agaragaza ko ibiri kuba atari plank, ahubwo ari ibitero yagabweho. Amakuru yacu tuyasoreze kuri iki kimenya bose cyitwa Balthazar wari yamanye n'abagore barenga 400, aho yasabiwe gufungwa imyaka 18. Urukiko rukuru rwa Marabo rwatangiye kuburanisha urubanza rurimo gukurikirwa cyane n'abaturage ndetse n'abasesenguzi. Uregwa yitwa Balthazar Ebange Engonga, uzwi ku izina rya Bero, umwana wa Balthazar Engonga Ejo, perezida w'akanama gashinzwe ubukungu muri Afurika yo hagati CEMAC, akaba na mwene wabo wa perezida Theodore Obiang Nguema. Balthazar wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku mutungo ANIF, amaze amezi 10 afungiye muri gereza yitwa Black Beach. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha birimo kunyereza umutungo wa leta, guhisha inkomoko y'umutungo w'uburiganya, gukoresha ububasha nabi mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha busaba igihano cy'imyaka 18 y'igifungo kigabanyije mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere imyaka 8 yo kunyereza umutungo, icyiciro cya kabiri imyaka 6 n'umunsi umwe mu gukoresha ububasha nabi, icyiciro cya gatatu imyaka 4 n'amezi 5 mu gutunga umutungo udasobanutse ku nkomoko yawo. Hanasabwe kandi ko acibwa ihazabu ingana na miliyoni 910 z'amafaranga ya CFA, ndetse akanamburwa burundu uburenganzira bwo kugira umwanya uwo ari wo wose mu nzego za leta. Mu 2024 mu kwezi kwa 11, mbere y'uko dosiye ye y'inyerezamari igera mu rukiko, habaye igikorwa cyasakuje cyane mu gihugu. Habonetse amashusho arenga 400 agaragaza Balthazar Engonga ari mu bikorwa by'urukozasoni n'abagore benshi. Bamwe muri bo bakaba bashinjwa kuba abo mu miryango y'abategetsi bakomeye. Aya mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga
ahindura urubanza rw'inyerezamari inkuru y'imbaturamugabo ishingiye ku mibonano mpuzabitsina, bikaba byarakuruye impaka zikomeye ku nzego za leta, imyitwarire y'abayobozi ndetse n'uruhare rwa politike mu gushyiraho ibinyoma cyangwa ibihimbano. Ariko kandi hari amakuru avuga ko izi video zaba zarashyizwe hanze n'abari inyuma ya Theodore Ngwemo Obiang Mangwe, visi perezida w'igihugu, mu rwego rwo kwandagaza umuryango wa Engonga kubera amakimbirane y'imiryango ku bijyanye n'inshingano z'ubutegetsi nyuma ya perezida Obiang. Uru rubanza rwatangijwe nyuma y'iperereza ryatangiye mu kwezi kwa gatatu 2024 nyuma y'ikirego cyatanzwe na guverinoma ya Guinée Equatoriale. Abashinjacyaha bavuga ko hari amafaranga menshi ya leta yanyujijwe ku makonti y'ibanga mu birwa bya Cayman, ahari icyizere ko Engonga yaba yarayahisheyo. Iyi dosiye irimo abantu benshi bakomeye bakekwaho uruhare, barimo Carmel Julio Matogo Ndong hamwe na Florentine Iganga Inanji. Iburanisha ry'uru rubanza ribera mu muhezo, ririmo uburinzi bukomeye, ariko amakuru avuye imbere mu rukiko akomeza kugera hanze. Abunganira Balthazar bavuga ko urubanza rufite impamvu za politike, bagashinja ubushinjacyaha gutanga ibimenyetso bidafite ireme. Hari kandi amakuru y'uko Engonga yaba yaragiye gukorerwa ihohoterwa mu gihe yari afunzwe, by'umwihariko asurwa kenshi n'abantu bashinjwa kuba mu mutwe w'abashinzwe umutekano wa perezida, barimo na General Jesse Edumoto. Abasesenguzi bavuga ko icyemezo cy'urukiko gishobora kugira ingaruka ndende ku isura ya Guinée Equatoriale ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye no kurwanya ruswa no gukoresha ubutegetsi mu nyungu ze bwite. Munyemerere amakuru yacu uyu munsi tuyasoreza aha. Mugire umunsi mwiza, muhahe muronke kandi mugubwe neza. Murakoze cyane.